Kacing penmera Badangshen nakaliang ke North Eastern Hills University ban penteri kamno ikan National Education Policy arjar arpau haki college prepare nadu ketayo benekong benai nalar rentau senam kala syak persyak dak senjuk kino kai college ke jela lani ke Meghalaya College Teachers Association. Kinong ilam ke association kila penpau pekam shimladan karai ban penteri kami ke National Education Policy arjar arpau hak jingelang ke Academic Council basispa asipau jong ke university Henry la penpau babon kisngawi hap ban sangi eswa ban penteri kami ka. Dak bakno bakacing penbana ke university kadai ke babakla kinong elam ka association gilaong bakacing temu penteri kami ke National Education Policy arcar arpau kalong hap deng jing bam penkre ke bajanai na ke university. Gilaong bakacing pentep ban penteri kami ke National Education Policy arcar arpau do vice chancellor ke Nehu u Professor Prabha Shankar Shukla kadai ke jing elam bakla bat kenturu yu Shukla bu dai ban pensisa laga jingelang Academic Council kelas shim ne karai ban penteri kami ke polisi. Ban pensai kin biar HKBD ban kami karai juga university ban implement ya kani education policy arhau nadu kani ka academic session juga senam araja sa kabangakwa e kabangin ya pensai handi ya macam baro kolong ba siwa ban penteri kami ya kani ka NEB lani kiwai parki matri kam na kabenta ke higher education na kabajala ka school ba ni hu ka don ya ka wei ka bodi ka tip perteng kum ka academic council ti ya bara ko kirai ki resolutions ki judicium hakata ka meeting tengi kum na kalian to kinong hikairu ibha e kinong hikmat pejuni satai sabun kidon na kalian to ke CTA ni ha ha e ki representative suni satai ba la ya tren la ya thir la ya tai ya ka kamat Unsin ha ki meeting ki pada pelong na academic council. Dah ki meeting ki pada long khamta me akane ka basis pa handai ka basis pa sikau lara e kane kamat rela kren sai ba ka university ka school ba akan menteri kam ya kane ka polisi na ka kane kesdan araja alulaya pusam. Haoi daya kren hada bedai ba ki ordinances no berpunya sekarang ni kane ka polisi. Haoi daya kren ka pancina ya kane ki syllabus ki curriculum ki dia henry nak berta implement pat tak ya budeng manusia pada disini teman. Di suara juga tahu lalu di representation nak yang jom di colleges prepare di mana saka sorkar penunjuk senehu bagi orang yang tahi nyimpan already bagi implement ini namar kita kibun ki kijenan ki bagi pada syai ki bagi ini suatu kita ki pada si adalah implement dulu kan kita ya ka jinglong ki jingset ki jing penkre jing penbit yang dan kita perlu bicara dulu kaneka tarik Jun Syuaju tarik Julai tekin dari kesan tarik Julai kalau kum banyak tu dah musim yang ibarat kau cuan kesan kaneka notification nak liang jom OSD Officer of Specialty dan College Development Council balapha yang kena city sah balapha yang colleges balapha sah yang kena city ban penteri kam no penjari no yang kena new education policy na do kani keskan araja mulai usah di dalam kata city tengi ingin saya gede ke nomor bahaya city lah tho bayar kani karai la sim kat kum ka meeting pada pelong ha ka arterik Jun ha ka meeting ka basis spasi projek ka academic council kapala tikna kapagi ginong hikai ki badan kum representative satu dan yarai legation dan revisi Nakabor di musimet, hukum yang OSD, nato yang kena city, pada sim yang kata karai, pada endorse kata executive council, tenrei diskusi kalau hukum kata council madon, tengi hukum kabodi, kabagi klik yang kena kam, kuki stakeholder ka higher education yang berjalan, ngimla ansam jar yang kena kejilek syukur kejilek, bakalan kejomu, bahasa Cilo juga university, mana kalian kejongi ngim sim dia dan pentai yang hukum kata karai, yes kaman neba. Gimtre dan menjadi kehukum kini. Pat kini conference yang ini hak kubur kebasyai, bau BC udah ban withdraw si sendal yang dengan notification.